Adom Trotro na ne prince also see do wo aboso kan na obisa wo mo ya tete committee bebre kwan be pa na ye nyina betumi aboa so aban na sene na galamsey no yetu ase prince yentio Adom Trotro ene baby a etwegumu ebrewi eye aboso kan postman womo e shop ho na yede ebre no se mo hwe infoni a etwegumu no news no Nina no efa eye illegal mining galamsey de efe ne galamsey ahemfo kasafan o manfo kasafan hwe nsuo de esese nsuo ya esese kura no nsuo wa ye den galamsey yikura edimu akoten ekwan ben so na yemu a ye Ganafo wo a wo hwe me ofie ye be fa so ye be masa galamsey eto etwa ana abrase de galamsey no de this is said yes ya kura won two so won two galamsey no was there e den so we be to ase because youth na ye say eno ane won adwuma on ya create a won ye ene ye say ni nsu ye den o won kakra na obenya di no ntino eno ane so won e say no nti say galamsey no ye betuma ade say kromafo no ate on ho ase ana say ye nya adwuma wo ho a e be boa youth no na youth na stop no because excavator be ko nkura se no ade no emfa soro nam kromo a onim ba bia hye nyina oyi tax force no kwa tax force no obetwam a anadwo oba akọ bo ba bia tra but kromo for na hye nti anadwo a wo afiri ho na anadwo oye adwuma because ono so aya adwuma be na okwakoye se wo ho say the situation in Ghana ese unni adwuma bia ya oba den kura didi nti saban no betu ade saban no yire no ho na bia se adwuma agrek no ade no one be form na ne one afefa krobia boys na adwuma de ne wa anya no na ne ye chiwde a then you know who say na onya adwuma no but say adwuma bie ni ho de amasa wo ye dai wonu se nsuo no say no eno na obenum obewu kra na oba akoye galamsey because skeni no ho obe de na otumi atrase it is aban no person tu ase de one e wo say nwuma ekokoko areas na eye no ene agrek na say bibi no ombedua na say na aban no be form ama won de a ene na no ombetumi aye na say ntisa na say won ka say utu galamsey rasia kronmu ofo na eye adwuma no ahoho no de won sika China fo e ban China me man papa camp kakra me san ba ho me say de sa wo pese utu galamsey ase a agisa Ghana fo ina e ba ko na yi politics fulumu ene ahofama ahemfo asase ya mode o obi de excavator na say ebotwam na ekwa se muhu ena galamsey kra tama me ka say so no takrade na your friend together and say ena sisama galamsey enti e besle say adwuma ni ho no farm ne da ho yipa de say so nka ye farm no na mum say yetumi twa obi kra kokogu say adwuma de a say nka kokko efuo ye adwuma enso ye twa kokko efuo na gu say ye kotu gold na area later inso na eda ho na ye bonom no na asai enama wo mina so ewu eka na aba enti e besre e ya hofama eni mpanyifo eni asojefo na omdo mo kosom kobo ban no omo nyi omfa tirimfan fanko na omo nka yese obi de ebeja no na obi de ebeche no anya sa de enjai da because ade no omo a insana ekuta binom ne omo woska na mo boys no mo de je no omo niska wo nka anya sanka ukokro no mu anka obohu se development ekokro no mu but omu tu galamsey ho so bibia ankoso wo kro no mu ene che se sikanim ndi ebesere ahemfo no mfa omo nanse fom na aban so mfa nanse fom na sojafo no so mfa omo nanse fom ene de ebetwa wo hwe ahemfo yi na omo eka ho asem yi ahemfo yi kire se nsuo no daso ye poto asoafo akoho a omo kire se River Cobra no nsuo ni bebie ni ti ensu na bim gususu ye galamsey say na me kan say excavator no on the question room ho no a on the question room e fa kro no mu na eko enti so hin tran ka so hin ka so oni mu hwe a enya no kre ana say kro mu mafo no so ka so oni mu hwe a ono so na say enya no kre na mo me sansa adwuma ni ho no ntino wonim because ni nua kwa koye bia nya discussion no ho etu ye dan a won ho na ade say mo boa ma adwuma ba ho ansa man papa isu nkyere na adwene so wo galamsey no ho a ekwan men so na ye be fa so amanetwa yo me da wase e frem o saman
aboso kan aja galamsey adwuma no e ba ye sache galamsey ba ye wiase ba Ghana na ye ngo ye nso yinsu aye no mun ai na ehu sa asei ne ntisa etika tetefo na efo se ba dwumebre no no tu galamsey ska ko nyakopon da man o da sasase ni e se etu ye mpanyefo edi kan no na okwa be no mfo so o tu galamsey ana yinsu no ensei eno na se ne ye man adwen ko ho ye mpanyefo na hwe okwan pa ye betu afa so e wo se askan da sasase ese ne tebia ye nti nyakopon de man odo yen no da man ye man nkasa asase ni no okwan pa o se fa so ye timi yi skan fi asase ni no eno na se aka eno na ye ha o kese pa aka naso me kan eja ye kan ni fo no so ye timi yi ahemfo ne mfim wo yi ahemfo ne mfim an ye yi sanso mo na asase krodi on dia mimi yohoho se me tu kan sia se me ko ba bi te se achimche bi na me se ko pasa sia ya so adwuma mi ti fa pepe enko ko ja asa nya so adwuma se ti bi ayi se me fa obi so me ko hu ohen adwuma bra me ba be ni nya se ba chichi ma ohen no e be wie na fe nsu a ye de boy ho ba no ano na me mama me se no a na ohen ohwe me a na ofa wa kan se Adom Trotro o manfo a kire o madwene afa kwan a me no mienu ye be fa so galamsey no etuo betwa na ebebra se car no eye mana se mate no etima mate no eje so se away